Yes, reka nongere ngusuze kandi nkuramutse muri iki gitondo. Nizera yuko umeze neza, nizera ko kandi wakomeje kugira ibihe byiza, wagize weekend nziza. Turi ku munsi wo kuwa mbere, ni itariki ya 17 Werurwe umwaka wa 2025. Turamuke rero mu makuru aramutse avugwa ariko by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku IBENDERA TV rero, nizera ko wamaze gukanda subscribe ku IBENDERA TV kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye tugenda tugutegurira. Muri iki gitondo rero nta kindi je kuzindutse nje kukubwira amakuru agezweho, na makuru aramukiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga yuko inkuru ivuga ko M23 iri gushinja Kinshasa kugaba ibitero ku basivili mu gihe hitegurwa ibiganiro by'amahoro. Ibi ngibi umuvugizi wa M23 wabinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze yuko mu minsi ine ishize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ziri kugerageza kugaba ibitero bigiye bitandukanye ku basivili zikoresheje intwaro kirimbuzi zigiye ziremereye, ku buryo bavuga yuko abasivili bari kuhatikirira ku bwinshi mbere yuko ibiganiro biba. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ndaza kukubwira iyi nkuru nayo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nabo bamaze kuba bemera ko gahunda y'ibiganiro nabo bayishyigikiye. Ibiganiro bigomba kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 mu gihe hibazwaga niba koko babishyigikiye cyangwa se ari ibintu bikwiye kuba byahita bibaho. Ndaza kukubwira kandi ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe amaze gutangaza amagambo akomeye ku bihugu byo byibumbiye muri G7. Uraza kumenya ngo aya magambo nayahe, aho yanenze ibi byemeza, ariko nabyo turaza kugenda tubigaruko. Hanyuma nkubwire ko Uburusiya na Ukraine nabyo byakozanijeho mbere yuko amasezerano y'agahenge naho asinywaho, mu gihe byavuga yuko hagiye kuba naho hasinywa amasezerano y'agahenge, bakaba bashyizeho agahenge intambara ikaba ihagaze mu gihe barebera hamwe ko intambara yahagarara burundu muri iki gihugu. Izi rero nizo ngingo tugiye kuza kuba tuganiraho hano ku IBENDERA TV. Nizera yuko wamaze gukanda subscribe, nizera yuko tugiye kujya tubana kenshi nyuma yo gukanda subscribe. Reka mubwire ni ikaze rero mu makuru ku buryo burambuye nyuma y'aka kananga. Reka nanone nguha ikaze wahisemo gukurikira IBENDERA TV, mwereko wakanze subscribe. Tuje rero muri aya makuru, reka mite yatangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi ku mirongo imbere cyane ku rugamba. Nkubwire yuko M23 ishinja Kinshasa kugaba ibitero ku basivili mu gihe hitegurwa ibiganiro. Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 iramagana mu magambo akomeye ubwicanyi bwakomeje gukorwa ku baturage b'abasivili kimwe n'ibitero byibasiye ibirindiro byayo mbere y'ibiganiro bitaziguye. Umuvugizi wa M23 wabinyujije ku rubuga rwa X yagize ati: mu minsi ine ingabo z'ihuriro rya Kinshasa zateye ibisasu mu buryo butarobanuye ahantu hatuwe cyane, zica bene gihugu bacu bakoresheje indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na drone za CHB-4B. Lawrence Kanyuga kandi avuga ko ibi bikorwa bigamije kurangaza M23 no kwerekana icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo guhungabanya ibiganiro byari bimaze igihe bitegerejwe. Ati: byongeye kandi turemera ko twakiriye amabaruwa ya guverinoma ya Angola iduhamagarira kuganira mu buryo butaziguye, kandi tunasaba ko inzandiko zose zizaza zandikirwa Alliance Fleuve Congo bizajya zibibona nyine. Ni nyuma rero yuko ubutumire mu biganiro na guverinoma Kinshasa ya Rwanda muri Angola bwagaragaye nk'ubutumire M23 gusa bugasiga Alliance Fleuve Congo ku ruhande. Aho rero ubwo butumwa M23 yari yatumiwe i Rwanda, ni guverinoma ya Angola yari yabahaye ubutumire uyu mutwe witwaje intwaro M23 kugira ngo witabire imishyikirano igomba kuwuhuza na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumire M23 yahawe biciwe mu ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio, ibaruwa yandikiye Perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa. Muri iyo baruwa kandi Tete Antonio yabwiye Bisimwa kuti nyakubahwa
nyuma y'amabwiriza ya nyakubahwa Manuel Gonçalves Lourenço perezida wa Repubulika ya Angola ndetse na nyuma y'intambwe aheruka gutera mu bubasha bwe nk'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Angola inejejwe no kubatumira ngo muzitabire imishyikirano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganijwe kubera i Rwanda muri Repubulika ya Angola kuwa 18 Werurwe 2025. M23 kandi yatumiwe muri iriya mishyikirano nyuma y'uruzinduko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye Rwanda muri iki cyumweru, rugasiga agiranye n'ibiganiro na Perezida Joao Lourenço. Ni Tshisekedi wari warakunze kurahira inshuro nyinshi ko guverinoma ayoboye itazigera na rimwe ijya mu biganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba, nubwo amahanga we yakunze kumwotsa igitutu ndetse akamusaba kuganira nawo bagakemura ibibazo bafitanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yemeye kuganira na M23 mu gihe uyu mutwe nawo ukomeje kwigarura uduce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Kongo turimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu uheruka kwigarurira mu mezi abiri ashize. M23 kandi ku ruhande rwayo yakunze gutangaza kenshi ko yifuza kuganira na leta y'Kinshasa, ndetse umuyobozi w'igisirikare cy'uyu mutwe General Sultan Makenga aheruka kubishimangira mu kiganiro yagiranye na RDS wabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2011, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango OMSF cyangwa se Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka. Iyi nkuru yo murabizi duheruka kwibabwira mu minsi yashize. Reka noneho nirukanke cyane n'ubundi nyiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mubwire ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo nabo bashyigikiye ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23. Imishyikirano rero itaziguye hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 kandi zafashe imijyi ibiri ikomeye muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri Mutarama umwaka ushize. Goma na Bukavu rero ikaba izatangira inama izatangira tariki ya 18 Werurwe. Impande zombi zikaba zigomba guhurira imbere ya Perezida wa Angola Joao Lourenço umaze imyaka 2 akemura iki kibazo. Ni intambwe y'ingenzi yakirwe neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Moise Katumbi yishimiye ibyo ngibyo, asobanura ko ari iterambere rikomeye bigizwe mu ruhare na Angola umufatanyabikorwa nk'uko Katumba bivuga kuko ari umwizerwa kandi ngo atabogamye. Nk'uko kandi akomeza abivuga, ibiganiro ngo ntibigomba gusa guhuza Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo bigomba no kujyamo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na societe civile. Akanashimangira gahunda y'abepiskopi gatulika n'abaprotestanti kandi yizera ko bazabona havuka ibiganiro bidaheza bivuye ku mutima kandi byubaka. Moise Katumbi ariko anasaba kwirinda kugerageza amacenga ya politiki cyangwa se amasezerano yavamo gusa amahoro y'inyarureshwa ajegajega kandi igihe gito. Martin Fayulu nawe ashimangira Perezida wa Angola amushimira cyane ku gikorwa cye kiza yasiga amateka atazibagirana mu mateka ya Afurika kandi igikorwa kizakomeza kwandikwa iteka mu ntekerezo z'abaturage ba Kongo. Yanasabye ko hashyigikirwa gahunda y'abepiskopi mu maso ye, akaba ari amahirwe akomeye yo gukemura intandaro y'ibibazo bya politiki n'umutekano bikunze kugaragara bibangamira ituze n'iterambere bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wahoze kandi ari Minisitiri w'Intebe Matata Mponyo yemera ko imishyikirano ya Rwanda na gahunda y'abepiskopi bigize ibice bibiri bizigize inzira imwe kandi imwe rukumbi kwiye kugira ngo amakimbirane akemuke burundu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngana rero ku musozo, reka mbere yo gusoza nkubwire inkuru yo mu Rwanda, nkubwire ko Minisitiri Nduhungirehe we yamaze kunenga ibyemezo by'inama ya G7 byirengagiza impungenge z'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze ibyemezo by'inama y'umuryango w'ibihugu 7 bikize ku isi G7 kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko byirengagiza impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo ndetse n'izindi ngingo nyinshi z'ingenzi. Mu ijoro rero ryo kuwa 15 Werurwe 2025 nibwo hasohotse imyanzuro y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize G7 ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bimaze igihe kandi kinini bikorwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, G7 nayo yongeye gushinja u Rwanda gufasha M23. Uyu muryango kandi ukaba wasabye abarwanyi b'uyu mutwe kuva mu bice byose bafashe. Mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashyize kuri X,
yagaragaje ko iyo mitwe idahinduka y'amahanga imaze kurambirana, aho yavuze ko iyi myitwarire irangwa no kwirengagiza impungenge u Rwanda rwagaragaje ku mutekano warwo ndetse n'izindi ntenge nyinshi. Yakomeje avuga ko nubwo bimeze gutyo kandi u Rwanda rwo ruzakomeza gushyigikira inzira y'amahoro binyuze mu biganiro bya EAC ndetse na SADC mu bihe bitandukanye, kandi u Rwanda rwo rwakunze kugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko nta bufasha ubwo aribwo bwose ruha umutwe wa M23. Rwashimangiye kandi ko ikiruhangayikishije ari umutekano warwo ushobora guhungabanywa na FDLR, na cyane ko ishyigikiwe n'ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. G7 kandi itangaje ibi mu gihe umutwe wa M23 wamaze kwigarurira ibice binini muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kugeza kuri ubu rero hategerejwe ikizava mu biganiro bizabahuriza i Rwanda bigahuza abagize umutwe wa M23 ndetse n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri. Muri Ukraine ari naho ngiye gusoreza n'Uburusiya. Uburusiya bwongeye gukozanyaho mbere y'uko amasezerano y'agahenge asinywa. Nk'ijoro rikira ku ya 15 Werurwe 2025 Uburusiya na Ukraine byaraye bihanganye mu kirere mbere y'uko amasezerano y'agahenge k'iminsi 3 gasinywa. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere kandi cyavuze ko Uburusiya bwarashe drones zigera kuri 170 ndetse na misile ebyiri icyakora zirenga 130 kikavuga ko cyazirashe mu gihe izindi 38 zo zitahamije igipimo. Ni nyuma rero y'amasaha make Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahuye n'intumwa ya Amerika Steve Witkoff ndetse baganira ku bijyanye n'ubusabe bwa Amerika bw'uko hashyirwaho agahenge k'iminsi 30 hagati y'impande zihanganye. Kuwa 13 Werurwe kandi 2025 Putin yari yavuze ko yemera ibijyanye no guhagarika intambara, ariko ngo hari ibigomba kubanza kunozwa kugira ngo amasezerano yemezwe, mu gihe Ukraine yo yemeye ariko abayobozi bayo bakagaragaza impungenge z'uko Uburusiya ngo butazabyemera. Nshuti bakunzi bacu rero, nshuti bakunzi b'Ibendera TV, reka mbashimire by'umwihariko we twabanye kuva dutangira kugeza tugana ku musozo. Bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira umunsi mwiza, mbifuriza kugira umurimo unoze, mukanda subscribe ndetse tubana 5 kuri 5. Hagati aho mukomeze kunogerwa na gahunda tugenda tubategurira mu kanya, tugenda tubazanira n'andi makuru agiye atandukanye.